Хайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы студияда сілерінің мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Февраль 26 давасының бақылмасы бір аптаға қалдырылды. Адвокатлар айтқанына көре Ахмеджетнің ешғалжелер махкемесі дава бақылмасына соза. Бүгін махкеме насыл өткерілгеніне мұхбирлеріміз біле. Sıcak kahve, samimi sohbet ve kucaklar. Ахмеджетнің İşgalci район mahkemesi oğunda çok insan toplaştı. Mında Kırım Tatarlarga karşı da bir dava bakıla demek. Saat 10.30'da fevral 26 davası bakılmak gerek. Дабы они не чувствовали себя одинокими. И показываем поддержку, что мы, крымские татары, мусульмане, и не только все, единая исламская умма. Каждое утро, когда мы просыпаемся, смотря страницы соцсетей, были ли обыски, не были ли обыски, кого-то задержали, кого-то к чему-то принудили, кого-то похитили. И каждый из нас старается быть частичкой этого народа. Mahkeme olmadı. Advokat Edem Semedляев oturuş teknik problemlerden bir haftaga kaldırıldı dey. Сегодняшнее заседание по 26 февраля не состоялось, его отложили на 18 на час дня в связи с тем, что ходатайство об изменении обвинительного заключения не удалось вручить потерпевшим. Вручить почтальону, до кого-то еще не дошло просто, поэтому отложили на 18 на час дня. Құрылтайның Меркези сайлау комиссиясының рейсі Заир Смедля bu davanın bütün mahkeme oturuşlarına келе. İşgalciler esnasını aselet soza dey. Просто проходит время, идет тянучка. Все мы знаем, что этот судебный процесс незаконный, над незаконно арестованными людьми. Сегодня судьи не знают, как под какую статью подвести, как бы их осудить, чтобы придать вид законности. Fevral 26 davası işgal etilgen Kırım'da büyük rezonans çıkarğanı da. O aman 3 yıl evvelsi açıldı. İşgalciler Kırım Tatarlarını 2014 senesi fevralın 26'sında miting vaxtında olğan kalabalıklarda iştirak etmesinde ve onlarını teşkil etmesinde qabatlay. O konu Kırım parlamentinin binası oğunda Yarımada işgalinin tarafdarları ve Ukrayna toprak bütünlüğünün tarafdarları aksiyalarını ötkергeni de. İşgalciler miting vaxtında çatışmalar neticesinde 2 insan can verdi, 80 kişi yaralandı dey. Ali Asanov, Mustafa Degermenci, İskender Kansemirov, Arsen Yunusov ve İskender Emirvaliyev miting vaxtında çatışmalarda iştirak etmesinde qabatlana. Asanov ve Degermenci ev hapsinde bulunalar, қалғанлары ise hükümünü evde bekleyler. Sabrina Asanova, Zaman, ATR. Узир Абдуллаев еңаз бір ай девамында апсте қалажақ Қырымнан Ишғалжи Юқарарос махкемесі Ахмеджетлі Хизбут Тахрир давасы мабусының апыз жезасына қаршы тираз аризасына рет етті. Декабрь айында бұл даванын 4 мабусы Эмиль Джемаденов, Айдер Салидинов, Рустем Исмаилов и Тимур Абдуллаев незарет алтына алынмаларына шикайет етмеге тұрышты, ләкин оларны февральның 11-не қадар апсте қалдырдылар. Отырыш кене қапалы олды. Қырым бірдемлігі Жемат бірлешмесінің малыматына көре, бүгін мабус менфаатларына Девлет адвокаты темсил етті. Следующее заседание будет уже на момент завершения срока содержания, в котором будет в очередной раз, в этом мы не сомневаемся, будет продление, просьба будет опять оставить человека под стражей, потому что якобы он сможет куда-то убежать или воздействовать на свидетелей и так далее. Рустем Усманов 10.000 рублей пара жазасын алды. Бөле қарарына Кремль контроль еткен Ахмеджетнің Меркези район махкемесі шығарды. Усманов кечкен сені октябрінің 14-інде олған бір кішілік наразылықларының иштиракшілерінден бірі олы. Окуна Ярмаданның фарқлы көшелерінде Қырым татарлар Русия кечірген репрессияларға қаршы наразылық білдірген еді. Олар Қырым татарлар террорист дегіл кібі язылы шиарларына тұтайды. Усмановның жемат қоршылайжысы Риза Изетов махкеме вақтында бұзулар олды деп қайдетті. По воле Аллаха мы не промолчали на эту несправедливость по поводу наших братьев-мусульман. Решение суда было очевидно. Оштрафовали также на 10 тысяч рублей. Мы свое сделали как мусульмане, а их суд на судный день оставили. В протоколе содержатся данные, которые противоречат друг другу. То есть во всех 3 документах
есть противоречия. Это один момент. Второй момент. Протокол был составлен без уведомления лица. И кроме того, в полученном моим доверителям копии протокола указано 27 ноября. Дата получения уведомления, которая подшита к делу, значится 8 декабря. То есть по факту прошло очень много времени перед тем, как уведомили. Мектуп язма марафоны екунленді Amnesty International тешкілеті оны ергел тешкілеті. Украина аққоршалай жылары бұл ел марафонның қараманы оларақ сияси мабус Эмир-Хусейн Кукуны сайлады. Ол işgal етілген Қырымда Хизбут Тахрир тешкілетінің бөлігіні құрмасында қабатлана. Эмир-Хусейн Куку 25 жылға апске алына біле. Кремльнің есіріне келген мектуплер ақында лифхамызда тариф етілі. Про твого батька я дізналась зі ЗМІ і захоплююся вчинками твого батька Еміра Хусейна, який не побоявся виступити проти окупації Криму. Він виступив на захист своїх прав і прав жителів Криму. 3 айдан берлі Amnesty International тешкілаты бұның кебі мектуплер ала. Ақларны қорчаламақ үшін яс марафоны чәрчевесінде бұтын дүнияда yaşаған инсанлар саяси мабус Эмир-Хусейн Кукуға қол тұтып сөзлеріні yolлай. Оны ақ қорчалайжылар бұл ел марафонның Украина қараманы оларақ сайлады. Ел-елдан Amnesty International дүнияның фарқлы мемлекетлерінде адалетсіз махкум етілген инсанларның екейлеріні сайлай. Бұл қараманлар yaşаған ерлерінде ақлары ве сербестлігі үшін күрешелер. Эмир-Хусейн Куку Русияде 25 жылға апске алына біле. Важливо, що його родина отримає їх найближчим часом. Щойно ми їх спакуємо, ми надішлемо їх меріям і її дітям. І багато листів, власне, адресовуються їм. Для дітей це ніби як магія. Вони не можуть зрозуміти, як це. Люди, яких ми не знаємо, пишуть нам такі добрі, світлі слова. І вони в абсолютному захваті, і це фактично те, що зараз їх тримає в цій складній ситуації. Марафон девам еткен 3 ай içinde Emir-Husейн Кукуға 50-ге яқын мектуп, ресім ве имза келді. Акция ақында малюмат интернетте пек тез тарқалды. Қорантасы мектуплерінің бір қысымыны енді алды. Таныш олмаған инсанларының қол тұтывындан айретте қалалар. Вот отец, как и многие другие, которые не пошли на сговор со своими принципами, совестью, остались верны, ответственны. И эти люди стали действительно героями в глазах своих детей, в глазах общественности. И вот эта акция, это действительно огромная поддержка. Amnesty International тәшкілатының векелері үміт етеке марафон саясында бұтын дүния Эмир-Хусейн Кукуның тақдырымен берабер Кремльнің дегер саяси мабюслері ве Қырымда işgalciler тарafından инсан ақлары бозылғаны аққында білежек. Ал азырда информацион саясеті әсірлігі ве Крымсос тәшкілатының ярдымынен Украинада саяси мабюсның фоторесімлерінен 150-ге яқын билборд ерлештірілежектір. Ми прагнемо розповідати його історію якомога більшій кількості людей. Саме тому білборди – це один з найкращих способів, тому що велика кількість людей, просто йдучи по вулиці, має можливість побачити його обличчя, дізнатись про те, ким є ця людина. Кечкен insanlar faydası бар дей. Білбордлар sayısında siyasi mabus hakkında bildiler. Чесно, я не знала до цього цю людину, до того, як він з'явився на білборді. А коли з'явився, я почитала, і так відмітила для себе. Кримсько-татарський правозахисник, якому зараз в Севастополі шиють справу, здається, там ледь не за тероризм, йому світить, по-моєму, там 25 років тюрми. І в нього ще, по-моєму, на руках малолітні діти є. Здається, якось його прізвище Куку. Марафон өз iştirakçılarını ел сайлай. Кешкен сене оның iştirakçısı Геннадий Афанасьев олғаныда. Ақ қорчалайжыларының әрекетлері нәтижесінде оны Русия апсханесінден азат еттілер. Рамиль Еникеев, Никита Проскурин, Заман, АТР. Қырым сакинлерінің Русия ордысына чағырылмаса, қында делелерінің Қырым прокуратурасы топлай. 3 жыл ішінде işgalcilerinin silahlı kuvvetlerine 10 биңден зияде ярамада сакина чағырылды. Бұл ақта Қырым ақ қорчалайжы группасы білдіре. Прокуратура Украина ватандашларының аскерлікке мecburi етілмесі ве вазгечкенлерге низбетен махкемелер халқара арби жинайет ула деп қайдеті. Бұл ақта малюмат халқара жеза махкемесіне берілежектір. Işgalci devlet ярамада сакинлеріне аскерлікке мecbur етемес. Қырым прокуратурасы бұның кебі адеселер аққанда хабер етмеге рижа еті. Прокуратурою збираються докази вчинення окупаційною владою
злочинів за фактами призову незаконного до лав Російської Федерації громадян України, які проживають на території півострова Крим, надіслання їм відповідних повісток. Оперативним шляхом нами наразі здобуто ряд таких повісток. Проводяться допити свідків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. У разі смерті особи при цьому злочині від 12 до довічного ув'язнення. Русия Devlet Думасы ишгалден эвел ярымаданы терк еткен қырымлыларға ватандашлық берілмесіні стаделештірежек. Бұны ишғал етілген Қырымда Халықара ишлер комитетінің азасы Сергей Цеков білдірді. Оның айтқанына көре, яңы қарар Қырымда қайдолынған украиналыларға Русия паспортыны қолай алмаға ярдым етежек. Ал азырда мejburi олған русча имтияны біле олмай жақ екен. Кремль акимиеті ишғал етілген топрақларынан сакинлері умми қайдайлер esasында çalışsın деп Донбасс сакинлері үшін емек весихаларыны лягу етмеге планлаштыра. Русия махсус қызметлері мемориал Ақ Қорчалайджы мерkezінің Чеченистан ребері Оюб Титеевны яқалады. Бүгін оңа наркотик сақламасында шекленгенін айттылар. Титеевнің ишдешлері ресми Грозный акимиетіні тенқит еткенлерінен көрешмеге тырыша дей. Левхамызда тәфсилатлыжа тариф етілі. Чеченистан салы сабасы мемориал Ақ Қорчалайджы мерkezінің темсілчілік реберіні полиция яқалай. 64 yaşında Аюб Титеев наркотик сақламасында қабатлана. Оның машинасында наша құқылы бір мадде тапылған екен. Мемориал ребері бұны инкар ете. Ишдешлері есе наркотиклеріңі аселет қойылды деп айтам. 10 грамм марихуаны обнаружили у Аюба Титеева. Вот верю ли я в это? Не верю по нескольким причинам. Во-первых, я много лет хорошо знаю Аюба Титеева. Он не только верующий мусульманин, такой спокойно, но твердо верующий. Он еще и спортсмен. Он боксер, он следит за собой. Аюб и любые наркотики – это несовместимо. Мемориал Халқара тешкелатының Чеченистан векелі Наталья Стемирова 2009 сенесі язда өлдірілген соң темсілчілік ребері Аюб Титеев олды. Мемориал Ақ Қорчалайджы фаалиетінен ұғраша ве саяси репрессиялар хақында хатырлата. Мемориал, по сути дела, ведь последняя и сейчас уже, к сожалению, единственная независимая, реально независимая правозащитная структура, которая продолжала работать на территории Чечни. Мемориал темсілчілеклері ескі совет мемлекетлерінде çalışа. Украинадағы офисі Титеевнің яқаланмасына евелден планлаштырылған акция деп адlandыра. Методи не міняються. Співпрацюють вони з правозахисниками за одним сценарієм. Вони їх дискредитують, вони їх підкидають, вони їх вбивають, вони їх саджають. Бір sıra Халқара Ақ Қорчалайджы тешкілаты Чечен Ақ Қорчалайджысының яқаланмасына сесленді. Америка Бірлескен Девлетлерінің Девлет департаменті Аюб Титеевні азат етмеге чағыра. Ресми Грозный бұны басқы деп адlandырды. Маргарита Потапова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Алманияның тышышлер назиры Русияге қаршы санкцияларының арды sıra лягу етілмесін істей. Бір шарт бар, Русия Минск анlaşmalarına riayet etmeli. Зигмар Габриэльнің fikrince Донбасста devamlı барышы қолса Русияге қаршы санкциялар лягу етілежек. 2014 senesi Avrupa Birliği Qırım işgali ve Donbasstaki zidiyet sebebindен Русияге қаршы санкциялар көрсеткен еді. Meclis reisinin muavini Ахтем Чийгоз böyle beyanatlar olmasın деп Avrupa topluluğunda bunun gibi fikirlerge қаршы күреш куветлештірілмек керек деп айта. Последователи Шродера, Ле Пен, которые продались за нефть и доллары России, в Европе еще достаточны. Подобного рода заявления – это спекуляции. Все, кто сегодня пытаются способствовать проведению имиджевых проектов российского президента, его окружения, они становятся соучастниками его преступлений. И придет время, и они за это ответят все.
Русия Европа Шурасы парламент ассамблеясынан январь сессиясына иетіні йолламай жақ ассамблея регламентіне милли етлерінің ақларыны айырымындан қорчылав түзетмелері көрсетілмеген екен. Бұны Русия Девлет Думасынан спикер муавины Петр Толстой деді. Пасыдеки Украина иетінің йолбашысы Владимир Арьев еминки Русиялер милли иетлерге қаршы санкцияларыны ләғу етілмесіне ирішмеге істей. Малым олғаны кібе 2014 тенесі апрель айында Русия иеті пасыде рей берме аққандан марум қалды. Бұның себебі Қырым Ишғалеве Донбастаки зидиет олды. Ғарп Украинаға ярдым етмейджек. Авропа бірлігі Украина темсілжілігінің елбасшылығы Киев пара берілмесі үшін қойылған шартларға риает етмегенін білдірді. Бұл себептен Авропа комиссиясы 600 миллион евро бермейджек. Уммен 21 шарт бар еді, олардан 4 шымдылық еріне кетірілмеді. Олар эсасен хабаржылыққа қаршы күрешнен бағлыдыр. Зрозуміло, що боротьба з корупцією – це безконечний процес і недостатньо створити антикорупційні органи, потрібно змінити ментальність людей. Зрозуміло, що процес зміни ментальності займає дуже багато часу. І зараз йде жорстока боротьба між тими, хто дійсно намагається змінити Україну, змінити цю ментальність, реформувати країну, і тими, хто хоче, щоб все залишилося таким, як у період між 1992 і 2014 роками. Реджеп Тайып Эрдоған Америкаға талапларына сеслендірді. Түркия президенті Ваис Фетхуллах Гюлен теслим етілмесе, Түркияде жинайчыларыны бермейжек деді. Гюлен 2016 сенесі июль айында ұлған девлет авдармасы тешебішсі тешкіл етмесінде шеклене. Biz istediği teröristleri verdik. 12 tane terörist verdik 15 yıl içerisinde bunlara. Niye? Terörist diye verdik. Ama biz bu teröristi istiyoruz. Bize vermiyor. Sen bunu vermiyorsan, bundan sonra sen bizden herhangi bir teröristi istediğin zaman bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın. Alamazsın. Түркия полициясы Русия елшісі Андрей Карловның өлдіруіні тешкіл етмесінде мұйым рөлін ойнаған инсанны апске алды. Оның ады да айтылмай. Белі олғаны кебі оны Ваис Фетхуллах Гюленнің тешкілатында аза олғаны үшін яқалаған еділер. 2016 сенесі декабрь айында Анкарада Русия елшісіне сергі açılышында ұжым керчеклештірілді. Ұжым еткен кіші полиция хадимлері тарафындан атып өлдірілді. Украинада ұжаларының айлықлары арта. Бұны баш назир Владимир Гройсман үкімет топлашуында деді. Айлықлар тақменен 1,5 гривнаға арта жақтыр. Гройсман ерлі әкиметіні медениет ве спорт сасында ұжаларының айлықларына арттырылмасыны чағырды. Чүнки медениет ве спорт өгереклері ерлі бюджетлерден малие етілмекте. Тобто фактично, якщо заробітна плата вчителя дорівнювала 5-7 тисяч, від 5 до 7, а в цьому році вже заробітна плата вчителя буде дорівнювати від 6,5 до 8,5 в середньому тисяч гривень на місяць. Украинаның фарқлы көшілерінде яшаған ұстазлар Украина харитасының парчаларына тоқойжақ. Анда Қырымда олмақ керек. Оны Кировоград вилаетінде Валентина Добровольская тікежектір. Ерлі хастаханеде тәдевеленген арбилер оңа ярдым етежектір. Қырым харитасының ilk тықышыны Евгений чектірмеге қарар алам. Оғлан бір ел әвелсі алған ярасындан соң хастаханеде тедави көре. Нижняя правда вот это вот. И вот все. Бачишь, что не сложно. Да. Кілім тоқымачысы Валентина Добровольская яңа инсан хайса шейлерін өкретмек үшін бір қач даққа керекдей. Орнекнің айы толған ері мұйымдегіл. Қырым орнеклері меркези Украина орнеклерінден эссасен ренклернен фарқлана. Уже видите, здесь больше желтого, красного, потому что там солнца много. Это море, это свет, и поэтому они постоянно играет цветовая гамма. Арби хастаханеде Қырым харитасыны тоққымақ ғайысына Валентина ханым теклиф етті. Хастахане ребері бұд ешебіске қол тұтты. Оның айтқанына көре бұның кебі тедбірлер арбилерінің маневиті дәвеленмесі үшін пек еметлі ола.
Сьогодні зранку ми зустрічаємося з хлопцями, які лікуються, учасниками. Ми обговорюємо всі проблеми, в тому числі. Я сьогодні анонсував, що така от ситуація. То люди мотивовані, вони мені завірили, що Крим ми все одно повернемо. Почнемо з карти, а потім дійдемо і до моря. Хастаханиде яткан арбейлернің ярдымынен устаз Қырым харитасыны бір ай ішінде тоқумаға үміт етем. Риана Алиева, Заман, АТР. Бұда нәтиже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Дайыма АТР олы олына скорыш кенже.